Ebyamagara ne bikukibuho Kazire Health Products Limited. Nibakwishaho Kazire Lemon Green Tea Drink. Nibakura na Kazire Orange Tea Drink. Beine na Vit Fruit Drink. Nywa ebyaba Kazire oshemeza amagara gawe. Nakwakira aha program y'ebyamagara kuruka yombi osibire nokora omutebe kanisa and Gloria Kanyonyozi elizoba tuina omushaho wetu Dr. Haman Kazibwe oguno kugukire ombintu ebirukwata ahandwara ezamagufa enyama na hamwe n'engingo naza kubana tugarukira mu ebuzo byitu kandi ebinebuzo mu kutsindikira kandi wanenda kutsindika kibuzo cyawe zo musumi yawe zo messages handika kigambo ebyamagara tsigaho umwanya tayo kibuzo cyawe taho imyaka yawe naho rukurga oteho no bwiro kohereze n'endwara ejo otitsindikire aharumnana 338 kandi otebwa kunywa ecyo kunywa ecya Kazire Health Products harimo nka Kazire Lemon Green Tea, Kazire Aloe Green Tea, Kazire Vit Fruit Juice, Kazire Orange Tea hamwe na Kazire Water. Tuza kubanza tuze owa Dr. Hamani Ndarga. Dr. nakwakira ha program y'ebyamagara. Ninyi nakira amazina ninyi Kazibwe Hamani musawo mukugu byamagufa emisi hamwe n'ennyingo nenkora mu irwaro eryamba Regional Referral Hospital ndio mwegesa Mombara University of Science and Technology. Dr. Muntu kwanza nagira ngo ndimande koruga ibanda aine myaka 30 we nagira ngo emiti yanje yo kuguru kumwe ekazimba yaye kwata emaziro bwire konka kandi hati etandikire kunshasha so nabuza ngo akakora ki obulwire bwo kuzimba emisiri nitura kuboreba munonga ombakyara hariwe bikuletera emisege kuzimba cyo kubanza hariwe endwara eri kwata emisi eri kugiretera kuzimba icya kabiri nikirigirira ombintu ebikumiga emisejo especially mu kicweka cyenda hati emisejo yamigibwa entambura y'eshagama ekyendera deneretera emisejo kuzimba antera kireba munongo mbakyara binenda especially enda yaba eriyo myezi ya higuru kutandikira myezi etano kwiyongerayo antera kireba munonga mu bantu abayinendwara ezemisi especially mu maguru n'abantu abakutera kurwara enyama endwara z'enyama hamwe n'ebikoba kigumire endwara ekikugambira omuntu nti hati noza kosomba zogu wagokozesa noza kukira kwiyaho nekyetenga omuntu obo kwiza omu irwariro hariwo byetukukebera omuntu yaba alina obuzibu obwo kyokubanza hariwo ebyuma byetukubatamu kukebera emisege eryeta emisege ekikugiretera kuzimba eshagama entambura yayo nekyendera so omwanya gw'eshagama kutambura straight neba negenda egaruka enyuma hati yagaruka enyuma eretera emisege kuzimba then nokwehinya tugira kireba munonga ombakyara omuntumbwe wareba enyuma w'entumbwe noza kureba ebisebyo kikutera kureta ekizibu ekyo so hariwo byetukutera kukozesa endagula tukuraguramu ebisebyo kyokubanza tukutera kurauka kushemeza ebiseje abokuba ekyo tukora kukikora ebindi byayanga methods ezindi zetwine zayanga nibatera kugisemeza konkera nabo bagisemeza nekira konkera omuntu nagira kutunga omubuzi bwe special mbicweke bibasemeza mu ebiseje hariwo stocking zeningwa zetutera kuadvising abalira kuzwara especially emisege yatandika kumushasha konko binjo mbakyara natandika ku reportinga problem ejo yari emiseze imbere hariwe emise kuzimba etakushasha so obo nibo bwire burungi kutandika kosa nka zatukweta compression stocking zezo neziba ziri ningwa muntu agizwara tandikira abigere
ekoma mu kibero olugulwa so neba n'emiga emiseege tekwikiriza shagama kugaruka enyuma ebyo byayanga then miringo mingi nebatera kusemezebwa konka ekyo nebatera kukikora hariwo nebindi hariwo na methods ezindi zetukosa hariwo mubazi gwe bakutera kutera mu misomo okumara emyezi 3 so ebyo na byayanga okukusarawo kusemeza emiseege so nekiba nekyenda omuntu ogwogwayi nebuzibu obwo twine department erikora ebintu ebyo yija tumuragirira babanza bamukyebera tekombyuma ebyo bamona kumugambira kiba kubasa kumuyamba mu bwire bw'emiseege kandi ogwo ndijo nagira ngu nebanyeta mole nyina omugurusi wanje w'emyaka 51 y'obukuru natetema engaro emwe yo ya buryo nagira ngu dokita ekintu kibasa kuba nikireetwaho ki kandi akakora ki hati okutetema okwengaro emwe akatera kuba akamanyiso hariwo endwara ey'okutetema eri kutera kukwata abantu especially abarengera mu myaka kutandikira mu myaka 55 kweyongerayo oruguru endwara egyo omuzungu neyitibwa Parkinson's disease omuntu atandika kutetema n'akakumu kamwe then endwara yagenda nekura engalo zoona zitandika kutetema then omukono gwona gutetema orundi orubazu rwona rukwata endwara egyo egumire endagura yayegumire abokuba ebikutera kugireeta omuntu naba yatunga obuzibu omu bicweka by'obwongo ekyakabiri hariwo ebintu ebindi ebikutera kugireeta ekyokubanza tera kugireba munongo mu bantu abakuzire abokuba twakura hariwo ebintu bingi ebikufinduka omu magara gaitu nikyo kimwe n'omu bwongo bwitu n'omurukizi rwitu then ekyakabiri netera kukwata munongo omuntu akozesa amarwa especially omu myaka yahansi tuyaba nakozesa munongo amarwa nabasa kuba agarugireho ninga nabasa kuba kigareho so nabone gatera okureeta ekyo kitetema ekyo then hariwo n'endwara ez'emisi eziri kutera kureeta ekintu ekyo tera tukireba munonga nka bamwe omu barwire abakwatwa nk'endwara ya stroke nebatera kutunga akatetema ako obwire bwingi abarwire bakutera kushemeza obwongo yanakira enkozi eriya netera kuleeta okutetema especially omu mukono so mbwene ebintu nibingi so omuntu ogwo netuba nitwenda yaba ayina ekizibu ekyo yiza omwirwariro hariwo ebibuuzo bingi ebakumubuuza especially baana bamwiyaho information kibaana bali nibetenga so ne bane benda bamanyi akakosa amarwa akareesa ayina endwara yona especially nka turakukireba nabo mbarwire basukari abamwe muri abo netera kubakwata ayinemu oburiro bwa pressure so ebi byona babikebera then hariwo mubazi gwe bakuhereza abantu aba konka tigukukiza complete n'ogwo kutubya okutetema okwo akatetema ako nekabasa kusigaramu konka katari kahango munonga abokuba niturakareba especially omuntu yaba ahumwire taine kyakora nkokusitama ninka yaba abyani mukono gwaguri mu resting position bwe tukutera kureba munonga akatetema yageza okukora inactivity then akatetema ako kakyendera era bingi abalwira abalina ekizibu ekyo abamwe kidiscovery bonka nti nageza okukora omulimo gwona akatetema kakyendera konka n'abandi awo nsitamye mbyamye nekaba kali kingi so nebagezaho kureba nti bine kyebakora obwire bwona yaba asitamye nabasa kuba maybe nagezaho okutunga ninka okukora akantu kona kali active omumikono kureba nti akatetema katetema so hariwo emibazi eri kutera kuweebwa abantu abo kureba nti akatetema ako kakora ki kakyendera konka tikakurugaho complete so ekikuru omu byona kumanya kyekyaleeta akatetema omulwire atainewo obulwire obundi obuli enyuma nka sukari tainemu pressure
tayine mu ndwara zindi z'emisezi kwate emisati byona baheza kubisuzuma bareba nti bitarimo nawe babona ko muhomo bazuguriye konka bakwata mu ndwara yona babanza kuragura indwara iriya babona ko muhomo bazokucendeza katatemako so umurire nkogu orwa kana tune klinika ha ya bwa kabiri no rwa kana mu mirwaro ritwe rihanga ikibone cyenda aize aso mu klinike ejo ariwo bakumuya aho bakushebera umushagama ariwo bakumupima bacekinge barebe ntayine kintu kindi kiri nyuma bwanyuma babone kumumba zo kubasha kumenya tukiriyo program y'ebyamagara kandi tukiriyo ntugarukamu ebibuzo birukwata ahangingo enyama hamwe nebikoba kandi kine Dr. Haman Kazibwe twaza kuzumka humuro kake nturakukayo konkani ngujiti yangu no basa kutwegeitaho urukutindikira SMS ozo messages handike kigambo by'amagara uteho ubutumwa bwawe ututindikire 838 katugariki